Kapadasa ni Kabsat Maring san naapudno anagan ti intay idarama ita. Ngamsak may na hello mampay kini Maylin Lawigan, ni Jasmine Rivera kini Carlito Callejo. Kastiman di ko na ni Kabsat Maring, derma ng biyanang, may hiligak ng agpapintas, isa parlor ti ayuyang ko. No agsweldo ti asawak, idiretso iti parlor, ket umutang aklatan iti kanan mi, tapno saan madlaw nga iparparlor ko ti sweldo nila kay ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysa. Rudiang, kwarta man lakay. Inak gumatang iti na imas nga sidaan tayo. Anyat kahit mo nga sidaan ta, iso tigatangak. Gumatang ka man nga ro iti pang pinapaitan maring. Ken gumatang ka iti abasto tayo iti makalawas. Sikan ti makamo no anyat gatangem ama sida. Basta pinapaitan ti sidaan tayo ita. Sige nga Rod, sikati matong pal, Rudiang. Anti Saleyang, mabalente umutang iti makan ito'y pakan. Ala! Katno ka kulkulay laang day tabuok mo. Awan pa'y makalawas na palabas. Saan nga balin? Hangka nga madanagan, no madadaal ti buhok ko, basawul ko. Hangkamat nga pabasulan. Anya? Apay, anya man na nakulay ti kayat mo aya. Naumaak nga ro dito'y buhok ko. Kulayamanan man iti birdi. Padasak mamat deta nga kulor. Anya? Ay, so saan na makain na to'y buok mo? Agsusukat ti kolor nan. Kasimat. Dry launa yun to'y buok mo. Saan nga balin basta masukatan ti kulor na. Nagmadimat nga men ti orange nga kulor. Kasla nga aglat-lati. Sigurado ka. Ay, numauram to'y buok mo. Di nakpapabasulan ha. Un, danag mon aya. Sige na, kulaya mon. Ni, aduman ang tilakom nga daing ita, Uncle Islaw. Ay, wain kalakan. Ta simang patlang iti order ko itayag sapa. Ay, kat, adamanan nga rod ti mautang kon, Pautangan nakman, Uncle. Ay, kita na. Mangpili ka nito utangam. Agyaman na, Uncle ko. 5 nga klase ti, utangak niya. Mabalin. Sagdudua nga supot. Nakita na. Makamuka ka na kan. Nanang, buludak man di talo nga dadakkel nga biga uyo. Nay, pangananwa may tinagado abiga o maray. Basta ada pang usarak. Sige na, buludak di biga uyon. Darasan nyo kat ni Aldawan. Nalala, mabit lang nga raw, anak ko. Deta, naiplastar ko na ito'y biga o dagito'y daing nga inutang ko kini uncle ko. Kampay idi. Siyak tinang idaing kadagito'y. Saan nga madlaw ti hasawak datan? Tanala ka nga mamat, pati dayjay. Amin nga ibaga kat patian na. Dandanin sumangpad di asawak. Iso nga agawak nga ipapudot to inutang ko nga si Danme. Tapno kasla kalot-luto. Ngamhan na nga mo nga in-take out ko man ng datoy. Ni, adamutan ni asawak. Ay, nagsapa ka ita, lakay. Wain. Ta, awan nakataktaga ka nagawin pa kay. Yan, nagpanglumot ng tilot-lutom ba kay? Wen lakay. Pinapaitan ti baka ko naman. Naimas datoy. Agsukat kan tamangantan. Mabit lang nga ron bakit tani. Makapabisin mo talot-lutom. Maring bakit? Awan mo't karga tayo ray. Kurak man no nakitsyanda ka. Ay, inidap kon jerep ta nagdakal ti mabayadan no nakaon nga kanayon. Agad, ayan lagi tayo pinaling kay mga. Tagi jay daman ni, makitam dagi jay nakabiga o nga nakabitin ijaro bayan. Indayang kon dagi jay pinalingkek nga masida. Ay, kasta aya. Adi pasig adaeng tisid-sidaan tanbakal. Katalaga nga kastala kay. May mayate kasta tapno makatipid iti bil ti silaw. Pag ginanaan tapay mo't aje refta.
Nay, sabali man ta kolor ta buok mun maray. Hapay day ta, agsusuka mo ti kolor ti buok maun. Nagmadimat nga men dyan na udi nga yung kolor da ito buko. Antid na. Kasla nga aglat-lat eh. Ede, nakarkaro day ta grade nga in kolor maw. Apaw, makasisirap. Madiaya, ante. Nagalas. Ay maya mula tay natural a kolor ti buok Nangisay, kasjay. Saan mo bagay day ta? Kwarta man, Rodin. Inak makitsindya. Sikay, ta adaman ni pagatang kaw. Anyat ipagatang mo ngay. Gumatang ka man iti martilyaw, ta napukaw mo iti martilyotan. Jak ammo no dalang bulod. Jak malagip. Dahito ti igatang mo. Tay nangin at igatang mo tapno natibker. Dahito ti pakitsindam. Ay, nayo naman dato'y pakitsindyak, lakay. Ta ilakam kunti para next week. Alang aron. Atay bakit? Anya, pabaliwan man ng ti kolor ti buok maw, maray. Wenta nagmadimat datoy. Hangko kanumat nga bagay. Pabaliwak lang iti duyaw. Ay na, pasensya kan. Ngamjak mabalin na kutsyon ta buok mon. Naparigat una yan. Uray, pilitin nak, manjak. Siyempre, no madadaal ti buok mo, siyak ti mataksan. Madadadaal to pa yung tabuok mo. Hangkamat nga pabasulan no madadaal datoy. Promise, uray na yung nakta ibayad ko. Ay, manjak, maring, urayan niya ti bagbagam. No kayat mo, pang treatment lang ti kabil ko di tabuok mo. Tapno, lumamuyot kan sumilang. Ay, sige man nga ron, tani. Nagsugpat ti buko. Palamuyo taman nga ron. Kalpasan nakat kukwanak niya kan agfoots paak. Antid na, umutang man iti sidaan mi. Na, basta umay ka, umutang ka. Pasigmut nga utang ti alalaam dito'y pakanakmutan, maray. Ay na, di balita nakabakbak ng kamango, ante. Share your blessing nga ron nga kunada. Ay, Para buram dagiti kaskada kami nga awanan. Nang ron nakada kami nga kakabagyam. apay, saan nga irimrimate, nilakay mo ti sweldo na ken kaya. Mangmang tadmat ang ambasit is sweldo na. Sige na, ante, pautangan nakmanan. Saan nga balita nakalista mat dagiti ututangak? Bayadak tumat lang. Alang araw, mangpili kan iti alaam. Anyat alaam aya. Dua nga kwa. Dua nga order dita adobo kan. Dua nga order itabukal ti munggo. Mas matalinutom amasidan maring. Wanatap no map nakalakay. Sige mangantan tani. Kapudpudutan na. Naimimas nga minti mangan no napudot kat. Hala, mangan tangarutan pa kayo. Nagimasan tayo bukol ti balatong. Ayun, tayo impagatang ko ang martilyo nga. At tamot lang, nakagatang ka. Ay kwa. Awan mat. Naibustila ko da nga martelyo. Lansa lang to'y naalak. Anya, nagadualan sa diti balay. Jay martilyo ti kasapulak. Yag mo nga rin ti igatang mo kuma, ta siyakton ti gumatang iton bigat. Ay awanan Inggatang ko nga ro iti lansa. Anya? Nay, apay nga ada ka maring. Di mo ko na, pasukatan man ng ti kolor ti buhok mo. Haan. Anda ko malang ti damagak. Anya day tama rin. Kwa. Ay, ada mo nga agsimsim pa iti kiday. Kaya't ko mga papos ko lang dato'y ta nag-ingpis. Ay, kanado Ado, dagiti gagayim ko nga agar-arami di ti kasta. Kanjay agik sa extension iti kurimat-mat. Ada mom. Kabailan na nga rami din dagita. Ta, kastang haruti trabaho di gayim ko. Ay, sige man nga rod kakay.
Ay, nangay nga banda da, Jay. Dita abanda, ti pagnaam, dita. Sa kanto, agpakanawan. Kalpasan na, agpakanigid ka, No, ada makitam, agasulinaan, agpangato ka. Sa kanto manen, agpakanawan. Kalpasan na. Kuyugan na klangan. Mati, kawak. Ay, Hangka nga madanagan tatangdanan ka nga mang kuyog kanyak. alaman laangan. Mabiit lang nga rod. Taala ti cellphone ko. Hello, ante. Na. na. Mayat sa tial daw mo nga imay dito'y pakanak amareng. Alala, umay kan saki di agbaya din. Ni ante mat. Awan pa'y pagbayad ko. Umay kukit din na yun nandiyan utang ko, ante. Anya? Ni, kalot-loton sa jadubo nga si Dayo, Pautangan nakman oray may isang order lang, ante. Ay, agbayad ka pa'y kumaamareng. Naurnungan ti utang mo dito'y pakana. Agbayad akto, ano agsweldo nila kaya ko. Sigurado ka Last day to yun nga utangam kanyak, no di ka pa'y lagbayad, When ante, danagmon. Basta na yung nakti utang ko niya. May sa order nga adobo, kan may sa order nga munggo, kan may sa order nga bulalo. Sige, mangantan la kahit ani kapudpudutan ti taraon. Linoto kami dagita. Nagadumat na putahe ti sidaantan pa ka. When atap no mabsog ka, agpanak ka nga mangan niya. Alang aron. Makadlawak bakit? Kasla umadadumot ng tilutlutom aputahe. When atap no mabsog ka nga rod. Ora kasta lang awagas mate panagsubalit ko iti kinaanos mo kanya. Angam nay, nagpakulot kamot manan bakit? Unat lay di kalman ti buok mo. Saan na makaid-id na ta buok mo? Saan nga bali tabagbagay ko. Akan apay takiday mo. Kasla pimuskaw. Kan oret ako rimat-mat mo. Kasla imatidog. Wen, pina-extension nak nga rod. Masapul nga agpapinta saktap no. Hanak nga isukat. Kan uradan asawa kat hangko nga kaya tagbalin nga lusyang. Ay nabakit. Uray anya pa'y tagbalin nga itsuram. Ay ayatan kalata. Saan nga agbaliw ti panagayat ko kan ka nga asawa. Basta. Baybay anak iti kayat kong aramidan. Tapakaragsakak daytoy. Hello, auntie! Anya ngay, agbayad kan mareng. Saan pa, auntie? Hampay mat nga nagsweldo nila kay ko. Umay ko kumanayaw nandiya utang ko. Ay na. Pasensya kan mareng, Ngamdi kan pautangan. Tanay, nagatidugan ti listaan ti utang mo. Ay, apay nga main adi ka agluto iti sidaan yaw. Agluto ka, tapno makatipid ka. Awan pa'y ngamin kwartak nga pagpalengkek, ante. Ay, pasensya kan. Sana pa nagimot nga masapol, nga agbayad ka pa. Tanay, malugi akmutan kanakan. Sapay lakuma, tamawatan nak. Hello, Auntie Juliana. Nay, mareng, umay ka mangan. Itaman pa'y ngay may ka dito'y pakanak. Wan, ante, taumayak man umutang iti sidaan ito'y pakanam. Ay kawuna. Anya to tagam, apag-isaw. Ado pa iti masida. Wan nga rod, ado tinaka-display nga naluto. Wine. Talo ko mga putahe ti utang nga kante, sagay sa nga order. Ay, malala. Mabit lang nga raw ta mga lag iti pangitik outam kaanakan. Wine, mabit lang. Thank you, ante. Apay, te ko na dadya nga, ante Edna. Iso na lang ti mabalin nga pag-utangak. Duda nga mabalin nga pag-utangan. Ado ti ante nga, ada pa ka na. Iso nga makautangak ladta.
Tatang, hang kayo nga rumwartad ta. Saan? Apay ayaman ay. Ibatik man pa dato'y bayad ko iti online shopping. Itulog da ngamin no madamdama ito'y balayo. Ha? Dahito yung ngamin number ti balayo ti nang i-address ak iti parcel ko. Apay dito ay. Mabanog ka pala nga umay dito balay. Basta! Diya kaya't nga makita diya manugang yo. Hana ngamin amo nga ada parcel ko. Ay, wan, anyat si tayo. Nakaparti akit pato itay. Ado pa'y madinabati ta dakkel niya pinartay. Inadubo ako. Ay, mangtut kayo man ta pangrabyan me kanila kay ko no madamdama. Ay, ikalat sa bangalan. Anak kao. Nangalam dito yung karnit pato, bakit? Ay, kat ginatang ko ije palengke, Half kilo lang dito ginatang ko. Ta baka hanta nga maibus. Bayat ti pan nakaluto na. Kastoy ti pan adobo ni tatang kay. Ha? Ay, uwan na. Uwan nga, Rod. Nadla ko matgata. Ala, mangantalata. Ay, wan, no, nagswildo kan kat itid mo man kanyak nga dagos di swildum. Tay nakag-market no bigat. Sige, bakit? Inton agsapan nga itid ka. Ragado, ba't ti simang pinaparcel mo, anak ka? Katlay, kurang di bati mabayad. Binayad ak pala nagiti dadluma. Ay, wan, hang kayo nga madanagan tabayadak ti kurang ko. Mano aya di kurang ko? Nasuro ka 3,000 di kwarta kimbayad ka. Nagaduk mga milyo in order mo. Anya nagijaya. Ay, basta. Usar ti babae dagijay. Dato ti kurang ko nga imbayad yo. Ayan dagijay parcel ko nga ta. Ito yung tipang lukata kadagijay tatang. Hello, ante. Umayak man manan umutang. Ay, saus. Naibus mo itong tilakaw ka na kan. Kas makita mo, awanan ti naka-display si daan. Hindi pa ilaaldawan na boss. Ay, ka man padasan kundi antim nga idna. Mga no, adupay ti ila ko na si daan. Swapang dayjay nga kabsat yo, ante. Hanak nga pautangan dayjay. Anya? Ay, apay ngay? Jakman amo, ante. Imot nga min dayjay nga, ante idna. Ne, akin cellphone iji agrireng, ante. Ay, tay cellphone ko. Ang mga nutay ururayot nga awag daytan. Mabit laang mareng, What? Ay, sige lang, ante. Ay, kas ano nga tadato yan ngay? Sapay awanan nga pulos kwarta. Imbayad ko iti parcel. Kan pinagpakukok. Ha, ne. At damat nakasupot nga masida iji lamisaan. Agduduman sa pa nga masida dayjay. Ay, awan ni ante itoy. Iso nga libasak nga alaan man dagita. Sobra siguro dagita iti lakoda. Ay, agpasimple ak. Tapno handa nga madlaw. Sige, mangantan lakay. Agdudumamanan nga si daan dagiti linotok. Ngala, umuna ka na mangan bakit tanay, nabsugak pa. Nagpamerienda kami, ti may sa katrabahoan may, kat nagadumat yung pasango na. Ay, sapay mabisi na kun. Umunak nga rodan nga manganan niya. Uy, nalamangan kan. Inton bigatak to siguro na mangan. Nabsuga ka talaga. Ruding, agrihing ka man. Ruding. Apay ba kayo? Nagsakit uno na ititian ko. Maulaw ako na magkapsutak. Anya, apa yan? Amang ano, danay kontraakinan mo. Itaray na kay ospital. Diyak kaya nga talaga. Ang kapsutak nga pirmi. Sige, mabit lang nga rin bakit? Maring, ada ka nung nakan mo adandani nakatayam. Ada ka nung paunag mo anapanglas. Anya? Anya ngay nga tadagi dyan nga kinan ko. Anya ngay tinagsakitan titian ko. Kunam mo takalot-luto dagi dyan dasar mo itirabi eh. Amang anuhan nga dagi dyan. Ada pa siguro sa balingan nakan ko.
Naimbag nga oras mo, Rudeng. Umay kami man, Rudeng. Ha? Ay, hello, Rudeng. Adani, bakit mo? Awan. Aday di baleda katuganga. Apay ka day? Ay, sikan, ti pangibagaan me, iti gagara me. Tadi na kami mo lapat-pat yun, jay asawa, baraw. Ha? Ala, sumrak kayo pa nga ron. Rodiang, adan samat ka no naggapoy to'y balay nga duwa nga babakat kan may nga. Owen! Tao may dagsing-singer iti nagado nga utang mo. Ha? Ulbud ka maring. Inut utang mo gayam nagiti sinsindata. Pinagmama at mula gayam ti sweldo. Ay, sorry Rodiang. Di balita agbalbaliwakon. Hankon nga ulitan dagijay. Talaga saanan. Tamani po nita, jakon ited ti sweldo ken ka. Saan nga rudan ngayon paigam ti asawak ti sweldo na kanyak? Kat kapilitan ngayon sardan kumatan ti agpaparlor, ka nag-order iti online iti komkomporme. Nagbayinak iti asawak, iso ngayon kagumak ti nagsapol iti nagtrabahwak. Aging gaan nagipatakder kami iti pakanan, iti sango ti balaymi. Alakastan, tuy gaya mo no kabsat mo, mari. Di tanti nagpatinggaan, ti kapadasan, ti may sagayam, di ti drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama, ti gayam yu Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Hello everyone! Kumusta kayo na imbag nga oras yu amin? Pagyamanak man, ti kanayo nakadayo amang tartarabay, kadagiti amin na drama uno uploads, tuy gayam yu. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sa Zenny, sana apod no anagantin tay ipatangatang itangam sakbay na hello kani Mara Siduro, Ana Marie Quario, dita Dubai, ni Flora Aurelio, kani Mor Palispis, dita Taloy. Kastimanti ko na ni Kabsat Zenny, dear manang biyanang, gapoy tirigat ti panagbiag, tawan kat nga rod na ilupas ko a kurso, nagabroda. Ngamjak na impagarup, ang narigat gayam ti trabaho iti abroad, iso ngayon kadang ko tinagawid. Kati ti panagawid ko, 5 tugak. Ako namlan asino akon abak nang, gapoy ti kadat kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Sinay, anak ka. Anya jay kunam, agawid kan. Una nang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak ka. Kahit, sabtin na kakaday anak ka. Katuwa na, mangkita kayo iti arkilan nyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, wala anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilain. Kahit, anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo laing. Kat siyempre mabali na yamat nga awan. Sige nga ron dagsaga na akon. Ag-impake ako na lang. Ay, agawid man ay ikanakak kabagay. Wain manong adawr. Ang kaslakunad na asaanin nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, narigat nga mintag trabaho ijay abroad ka napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho o nga ti panagina na. Pagling itam iti hustaw ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak ka. Oray sanad nga agsublay, mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kit mayak nga rod, ano kasta ka bagay? Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw ta pagpaspasyaran ka bagay. Sige, manaw. Ta adu tayaw amapan ijay airport.
Umay-may nakabagis ta nga ingga ken Hilaria. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak ka. Ay na, kailiw na ka una yun anak ka. Oray siyak, may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan niyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, Kasinsir. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayam te kadwa yung ay may si mabat na nang. Uy, nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, iri ka pimampay lang to iri daw tivan. Anya kayo matan nga. Api nga nag-ado ti ang kuyog yung nga tao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipang panunutan yung nga. Uray, taadumot ti kwartam anak ko. Abay, di ka kadi agim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagais, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo kadagajay. Pagpatarimaan mi man iti balay may manaw. Ha? Anyat tarimaaran nyo iti balay akot kararamid. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil a balay manaw. Damo, di kwarta na Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sili ka pagpaduktor ka. Ay, kay bagam kan kwa na amanaw. Ado mo ti kwarta na. Suapat check. Pautangan na kaday jay. Adaurnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau ka anakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, dito lang ati maitad ko, batsop nga imported. Ay, pag yung mga anakan, sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umayot-utangan, nanang. Tipang ibagaan nyo nga adaw ti kwartak at dagijihaan nga agututang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anak ko. Gamin, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manuturnmong mo ay. Ada milyonisay. Kat adan Ay, wow! Nagmayatain. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad, anak ko. Haan nga rodan. Idtuya kong tag-businessak. Auntie, ad-adapin mintas ibalayo Pinadakkel yung mutan iti uray lang Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Senay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne. Anya trabaho ni insan Senay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni insan ni jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mutun. Kas jay. Ha? Dakkel siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wenami Nagbiit nga ron anak kaurnong jay anak kaw. Naimpud nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamungamin ami No, kaya mo de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni insan Seni. Tay karigatak ti manggad e balasiw taaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na itamiya. Ang tapno di mo kung kuna, ay padasum lata at mapanumutang kan ni insan mo.
Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak te kwartak. Agbisnisak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo da bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, ano, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaingak nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak day dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka ti amuyo kat pinidpidot ko lang ti kwarta dya, brod. Ay, hangag pa sudeta. Ni ala, saan mo't insan? Taamok mo tirigat trabaho ijay abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pa kumata maawatan yun niya. Tani, talaga nga adda pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasensin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agtalos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan mo'y tanakaw. O sige tag, ala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay, apo. Marigatan na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minayin. Kumapsuta kaon. Hangkumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kan kas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaon ta katulong? Kat agbirok tayo Siya kuman ante. Ngam agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang kaw. Bagaan naktaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Wag. No, kayat na ti agkatulong. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangpot may idikalman. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo ti biyag ijay. Narigat ti biyag mi dito ngam narigrigat man mo't ijayan. Ay, kadusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-aawid mo to ni insan ko eseni. Nag-forgoodin. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo to na nag-for good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laang. Kaya't kumuti agabroad, barang makaurno nga. Ay, katala good luck ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na dya seni Piminta sa talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos, idi nagabroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan na naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutak, friend. Kasaritam ton di kasinsin ko. O sige, mapanak to ije balay da, friend. Ala, si kadaytan, Ela. Wi, apa nga nakutong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamot ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni.
Kat, kasano nga eh. Kaya't mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin ti ag full-time akatulong, friend. Ayaban naklangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige. Mabalin mat kay dita, kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nakto nga rod, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan na. Ikat mo na. Sa paag ti umay, Zenny. Makilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ella. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Palpasag pa na gito'y baduyo ken ni Zenny. Ay, Ella, pakilabam man dato'y, oh. Nagito underwear ko nga na urnong. Idisukid to yan niya. Ha? Uwan, sige lang, Zenny. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, ag-overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zenny. Awan problema. Ngam doon tsak malpasit, ha? Mabalin siguro ng agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana. Palpas mo ta. Talangan nga duwang aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana? Iso nga lapas mo amin nga trabaho tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. Ha? 350 na ang anak ka. Nagadumo jeli na baan na ken nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta, ah? Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di, ah? Sige. Alang nga raw, anak ka. Nay, narabyan ka manay na naggapo dita balay da sa inay. Balasang ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pang rabyanda. Sana bali ata dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano ayat ti itangtang dandakin ka. 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na dya ka anakak. Ngam kastalaan ti itang dandakin ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim ikini Zenny, tata. Aggayim kami ngamin idagkaadalan kami paylaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden di ka anakak. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroromen na ka balasang ka. Adda akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iji balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo, ha? Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos, ha? Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga may simpa. Punasam ti tawa. Kan amin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan, Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan nakagla ko ijay. Ay, kat uwan Zenny. Han nga gaputa, agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitadtan. Taag sa balin, ta estado ti biyag ta, Ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibagam tuman ka ni insan mo, Zenny. Jack pa'y lama ka umay balay da itang aglaba.
Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan Sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. San samot ta na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kahit. Basit ka no itid datang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zeni. Iso nga okay lang nga ore basit itid na atangdan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenikin kan. Ay na, pasensya kan Nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Isuasag pa min sa anak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay, dihaan laang. Ado matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran samot tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi, baka asit ganak matlaang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading itag Zeni nga maulin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Nanuktala ng kasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itid kukin ka. Anya? Uy, apay nga min nga hangkang nag-ananad. Ay lading itag Zeni. Impost na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya? Ala, apay ngay. Kasano na ito yan ngay? Kababainan Kati may sapay aparikot. Kaya't naasublien nagitin inted kukin ka akwarta. Anya? No kasta, saan mo ang nagbanog ang tinagado a kwartam? Inted amin ti sugar dadaim. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta dahil di nga lakay. Naamwandan dito'y lugar tayo ti amin, anak ko. Yan nga raw. Ano sa mati machismis? Di ka mo ngamin nagananad, anak ko. Agbababawi ak nga ron na nang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no hasino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra. Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga kasta ti badum? Inakagisuro na, Zeni. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi dito lugar tayo. Iti sakbay anak ki asawa nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laang ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawa takmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Jack pala umay makalabay di balayo. Haan. Hanakon nga agpalaba taawanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Jack la yung pagarup nga nakalpas kamat gayam iti iskwelam. When friend, saan mata masapol nga yung nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya jay kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ini. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumat siguron tinapasama kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala
agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas la kasino nga nang ibaon-baon kanyam idi ngam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayati trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang friend. Barang anda maitulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella ah. Nagsingpot ka nga gayam. Kasla aklumnad, itibain gapo iti nagbambanaga. Inawat ko nga rod tigasat ko, katita nabaliktadan ti sitwasyon mi ken ni Ella agayam ko. Siyak matitan ti makilablabada. An-anusak ti kastoya pagsapulak, tapno da pangalaan mi iti inakiti kanan mi. Kat bayat ti panaglabas dal daw, kanayon kumata mamiris dagiti bidot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawyak iti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik, ajakon ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan, tigayim mo, Zenny. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti gayam yon Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Kapadasan, wano pa kasaritaan ni Kabsat Soto, tintay ipatangatangay drama itangam. Sakbay na, hello mampay kini Anastasia Eugenio, Bandi Santos, kani Joanna Maria Estela. Kastimanti ko na ni Kabsat Soto, Dear Manang Biyanang, at dalapintas a nobyak, kat ipanpan nakkel kulaunay, tauray sana kagwapo, nakatumpungak itinalapsat abalasang. Gapoy ti dayta, aggan atak amang ikasarkan ko na, tamangan kunak no agawan ti sabalikan niya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingmingminidan nakaamamo arupam? Ni Soto met, nubya naklang aruden, ngem kasla ka payla agar-arum kanyak. Uray pa'y nga taagas-sawat ang ton. Kaslar armen kan tulat ta. Ay ayatin ka nga na talaga. Ay ayaten ka met, Soto. Okay, kasano nga rudan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray kayat ka nga minan nga asawain. Ang mga numaagaw da kapalit sa balikan niyak. Ala nga rod, makaamu ka, Soto. Dumanon kayo nga rodan, no kasta ti kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat. Ikasarmaon. Ay. Agpalabas ka pa imot ay, ti sumagmamano abulan. Uno taway no isaw. Ay, unman ngagbasa o soto anak ka. Baka lawas pa lang nga nagkinaawatan niyaw. Agam-amu kayo pa yan ang bag. Amun niyaw, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amu ko ti ugali ni Sarina. Na ulim a babae. Na emma, na singpet. Kasya, ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadag iti daduma di taawak wakirat. Tumaron tayon. Ay, anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yun ay asutaw. Di mon malapdan. Basta kayat kong nga ikasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken kasutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anyamot kasta pa nagsasao yung tatang. Guwapo ak mo daw. Wine, ang napintas unay jay nobiam. Kasi jay tilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplapsatan na.
Isu nga raw da kayat kun nga ikasar. Taamangan no maagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaisu na akinayat nak. Isu nga sawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nanti. Nakajakpat ni insan suto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami taon, inton bigat. Ada pagluganan ang mapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, ti lugar na pa kay kamangan ni insan ko. Nala nga raw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten, dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan, abalayan. Ay, wen, aabalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak may. Basta daytoy ti unay ko, suto, barok, Tangay kayat mo nga asawaan ti anak ko. Sikan ti makamu ken kuana. Sikan takin kargo ken kuana. Katsapay kuma, taya tamitag nanayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgek unay ni Sarina. Ikarik na. Jak to paldaangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak ti agtrabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyamanak nga ron no kasta barok. Kat no bilang di munton kayat tanak ko. Kat kayat mo na sinaan. Isublim iti nasayaat kanya. Tas iaawat aklat takang kwana no bilang laeng. Eh, jak isubli ni Sarina kada kayaw nana. Ay ayatek ti anak yaw. Kat ayatek pati ti mading ugali na. No, adaman bilang. Kawan na. Kasta tinapod no nga gayat. Ayatem, ti si bubuk ka laki na tao, ti tao nga ayatem. Nala, hintay nga ron pagsasangwanan, day tayo naluto at taraon. Abalayan. Ante, saan tayo kadipay nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanaon, tasapain tayo ti agawid no bigat. Nabartag mo nga may tay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar da Sarina anya, ante. Naglawa pa ti paraangan da. Uwin nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi nukas to'y asulag. Wen nga ron, ante. Uri awan silaw tas lagmot. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, jaka mo Ni abalayan sa amin. Ada siguro kinatawad na. Kasla saan mo't abusis ti bakit jagat katawa, ante? Unaw, ni Sarina. Nanala, agking ginal. Tilda sigaraw kan ni Sutaw. Sarina, anya ka di talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron ibag at tikat katawaam. Ay na, pasensya mo ti anak ko, Soto, Talaga akastanan no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtit anak ko, Nasag paminsan mo't lakasta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jak man amo no may ranran na laeng wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mong agbabawi, barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lapta ni Sarina. Adakan ka dayta, Basta bantayam nga rod anak ko, Ulitek. Si Kanton, takin kargo kan kwa na, taasawam ka nga rodan. Wala na. Ay, timarayan! Kamatam ni Sarina, asutaw! Wala na. Sarina! Mabit lang! Uray nak! Di ka tumaray! Sutaw,
Anyat napasama kidirabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Kwa, ginakinamat kami lang nanang. Gagangay iti agayan ayat Aginantil da nga kinamat. Ala, agsagana kayon, ta nakarubatan ti driver yaw. Umuna kayon nga agawid, ta sumaruno kaminto ka ni Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid kada abalayan, sotaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kaminto no sa aren na silag nanang. Ha? Ay, sa bagay. Wag. May mayat no pagkalma umpay tanak kaw. Ano kasto asalag ay talagang agbalin na hyper ni Sarina. Wala na. Kat no kas pangarigan ta di monton maanusan tanak kaw. Isublim ko maana saya at kanyak wan. Taure kas tati anak ko napatigunay kanyak. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumusta ang tiriknam Sarina? Ala, apay akom kumustain naknay. Kat sigod mo't amayat tiriknak. Agyamanak, limpyo man na nakasarsarita to'y nobyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yo. Kunam agnaid ta ijay aging gati kasarta. Uy, Sarina, agawid na nga rudan iti balay. Yam ammo ka karagiti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mawit agbali na manugang ta. Nadlaw nga. Ay, anyat kaya't mo asawan lakay. Hindi na pantayo di manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam agmaymay sa. Anya, ke normal mo day ta iti taaw. No adda malagip mau ang makapaisam. Ket sana baliklikan ti panagisem mau sanaya. Wala hanggang sa balay di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay di panagisem na. Anya? Akin agtantanamitim painokwa. Di lamad-madlaw mo alala kayan. Overthinking ka may. Adan sa matiltililing jagbali na manugang ta. Anya? Agulay mo ka mamay. Tilay bagbagam. Lay. The tricycle la si Mardang iti batog lakay. Adan ti anak ta. Kadwanan ni tililing. Sarina ko na kuma. Kita pa nagsasaom. Tama nga no, ada makanggiken ka. Kat maidanon pa'y kundi Sarina. Kababain. Panangdadaal, iti agbali na manugang ta, tikasta nga ibagbagam lakay. Malalala, ingkakit sabtun idan. Tanay, nagadaw ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas ti agbali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Nyangkel karinyumad. Saan mo na? Jakto pa'y nagparigat ang nangaram ken kwa na. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan Ado matarigat tinagdalalam sakbayan na pasumbat mo. Amangan ado pa'y kwarta tinagastos mo ken kwa na anya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, Uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas itinobyam. Napintas, napudaw, sexy, kinkaubingan na. Itikas na atawan nyo, Uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas tinobya. Malaksid siguro, no? Ado ti kwartayaw, mapalbalin pa Angam no kastang istambay kay lang arudan, artek kayo pa asino nga ti mangayat ka na kayaw. Grabe ka mo't ngagsasaw, Soto. Gaputa na katsamba kay tinapintas sa nobya. Kunamot na sino kan ngagsasaw. Limastog kamutin kanakan. Nini, ay isan mo taangkan. Ibagbagak lang tagpaisaw.
Ano ti mga apal kanyak sarina? Apay ko na. Apay, sutong. Una, ta nakatumpungak ka na tinapintas anobya. Kat si ka na ita. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, sutong. Uy, sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapanta agis tambay iji paglaklakwan da iti barbecue. Ano ti tattaw ijay kay? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditaw. Awan ti kaskan ka napintas ditaw. Nagngingisit dagiti babalasang ditaw. Manmano tinapo daw. No adaman, naasawaan na. Kasta aya? Iso nga short pant ka no madamdama niya. Kan agis sleeveless ka. Tay ora makasisirap ti pudaw mo. Ta paapalak man dagiti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yun tasuot tinobiyam ka anakan. Puro nagkiting, makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ta bagbagay na angkel. Wan nga raw. Ay no, nagswerti ka talaga ka anakan. Makapaapal ka. Ay, saan lada kayo ti mapapal kanya angkel? Adu kayo. Kita nyo iti babaros ditaw. Nilatan sarina atin nakaiturungan nagiti matada. Wen nga raw. Apay. Awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awan angkel. Agmay-may sa nga anak ni sarina. O sige angkel ha. Ta mapan kami biit dita store. Inak pagmeriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada ije poon ti kalamansay di tarubayan. Kita amanay. Na. Dalawa nga makita di tayo ta silang ita. Ha? Ala. Anyat kukuinan. Nakangatumay dagiti duwa nga ima na. Santo. Ag tilay. Makita. Lihos tao niya kunak. Ada tililing na rin sa babae. Tangiwat mo. Mangag na kalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag niya anak ta bakit narigatan. Anya tililing mo't nga bagbagayo. Awan mo ta. Limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro. Ano, basit tibulan, anak ka. Ay ngam no dakkel ti bulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam lagul uli makaklay. Sumapol kan sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan ko na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas jemart. Adaman kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay na dya iti agas. Ay, saus. Soto, anak ko. Agpanunot ka na imbag, Tanariga, ti mailawan. Lay, papanam suto. Inak man makipurdiya, uncle. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay katwa na kanakan. Kahit ginobiyam ngay. Imbate medyo malayaw. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa ta rimarmot dananang kantatang, uncle. Ayaw. Ay. Hehe. Alang araw kanakan. Mapankan. Tapnusan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Ha? Anyat masapul yo, tata? Siyak ni Karinyo, Uncle nak ni Soto. Iswa di ka agbabayin kanyak wen. Ay wait, kayat mo ti kankanan. Ha? Ay, katuwan tata? Adda awit ko. Sa nga bandihado. Wala, pastrakenak nga rudan.
Ta iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata di nakkuraan iti daytong ibagak sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kaya't ko pa'y nga ipakamo analawa ti dagak. Ni Soto awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Ha? Nagadon? Wen abay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan ka ni? Awan nga rod. Adda atay baboy na ngem partyen mimut intun kasarmi. Aken, adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan, ngem natibker pa'y. Pagserserbis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iso ano kaya tinak. Duwatan ton nga kinkukwa kanag disan ni Kwak. Ala! Kaya't nakaday, tata? Well, promise, nalabat first sight takin ka Sarina. I love you. Kasanun ngay ni Soto, no aklunen ka. Amangan no agunget. No kayat mo, agtaraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngem ni Soto. Aga-agaw nga ulitag, traidor. Awan mo't madingin aramid ko kankwana, aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Saan na ni Sarina ti pabasulan niyo? Jay ulitag kukit di Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana balay. Tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ti anak tabak akait. Ayan ni Soto nga ay. Ada iti silid na Aglala daw. Di pa'y nangan. Hala, bayam ta makailiw-liwag tumutla day jay. Naimbag ta di na ibaga asurutin na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken kwa na. Tawan makaamaw no sa dino tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto insan, medyo naliday pa. Ngam saan una yun? Ay wan insan. Si Mang Putmut tanda angkel kan Sarina dito lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, ang mga numang riribok kamot. Saan insan? Idi damo kasla kayat ko tagdangran. Saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Saan na nasakit tinakam mo? Saan insan? Siyak mo't lang ti marigatan no gurgura aklat taidan. Sa baybay akon kasinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang agkatkatawa. Anyat katkatawa maya. Ay, apay ngaya kasta ka. Adan samad pangarwam. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kasta ka. Ay, isublikan sa langan ka ni Soto. Anyati ko na! Kunak, isublikan ka ni Soto. Agsinatan. Kasta gayam Kasta gayam! Ala, ang diretso ka ni Balay na Sotoan. Di ka nagsub-sub lilitoy Sarina. Ay, sus! Anya dyan maur-uram ngayon! Ay, sus, apa? Di balay ni Uncle Carinyo. Iuram ka nun ni Sarina. Anya!
Abay ka now! Ay, diya ka mo nagapadan sa ano? Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruwar ka day, di na balay na. Ay, hapa. Wanante, iso ti kadwada amang sabsab sa bitapoy. Ay, Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diyan la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kahan, pang-asim, umay mo sukunan ni Sarina Jibalay. Ha? Madyakon, tsak kayatan na siya babae. Di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok, kitsure itinaramid ko, tsak amakas dyan na siya babae. Ano sa mangkal tayo taray mo nga raw? Madyakon ka na kan, kaya't ko na sinaan. Ngam di naman kaya't ti pumanaw iti balay. Kasta unay pa nagbabawi ti ulitig ko, ngam talaga jakon nakibiyang kadakwada. Nadamag milatan na pimanaw ni Sarina asana nagpakada, kat nagawid kanon iti lugar da. Adamot pagsayaatan ti panangagaw ni Uncle ko iti nobyak kanya kidi. Tano sana napasamak dayjay, nalabit, ingkasar kulatan ni Sarina, kat jak amo, no anya ti sitwasyon mi ita, no bilang nagasawa kami. Nagaramak nga ro iti sabali, kat iso ti ingkasar ko. Kat ita adan duwang anak mi, kat naragsak kami, asa nga pamilya. Alakastan, tuy gaya mo no kapsat mo, Soto. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag iti sa balya pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama ito gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina ka na kayo amin.